we asema me kan kadie nti a maye madwen say emerahye bedwam a me kono mesre speaker na anye bia me ohene frimpong ko ade mimintinka yemfa translator mraho na mintimi nkatwi na remanfo a omode me ekọ ho no omonte niema na ye ka no ho na se if we say ma show mo boss me ko merahye bedwam ade bia ye koye ne ho no me ba me chia wo se me be chiri mo ti ase so mo no mo soma me ho accountability ya dia ehuhia me yie. Are you going to do the interpretation in English? Yes, I can do that. Yeah. If you can do that, but why do you want to do it in Twi? My constituents have told me severally that they want to hear or understand most of what we speak about in Parliament in the local language. So if I can indulge you on that, I would really appreciate it. Is that so? Yes, please. Mr. Speaker, Didin Kameda Yunyaba Aye Felicia Eji Sir Ode and some here we are to ja. 103. Okay, frimpong. I'm listening to DJ Mosbee, and you write them Kwame de Mamo. Ebusia for ya kachira mo. Sa okeba na hotoba. Okeba. Na nijiaba. Ebusia 103.1. Etiefo Mosbee Tv Gh for TikTok, Facebook, YouTube. Akweme ni aje. Si akaye. Oko Parliamentary. New force ya wa MP wo. Oko Parliamentary house. New force ya wa MP wo. Umpe. Ya friend ohene Kwame frimpong. Onabo ohene. Ya kan ye wasesam. What do you say yo? You go the same recipe Abusia ye kachira mo say ye bediako ye wie hwie ye kachira mo say Ghana be kakra ye besesam Ghana no ye besesa no ye kachira mo anye ni ohene Kwame frimpong what do you say yo what say obekatwi wo Parliament onfa hone ni obi beka Parliament ya no brofo I wish you kondomire in fact, Papa we metene nkan mani age. Mi nidi nso mamen. Ono ne nana Kwame bediako. Hey! Me say 5 years, 10 years coming on. Ghana ye be change no. Ye be nya nimdefo. A omubu Ghana sase no. Omo nimdie. Nyansa ne hunumu. Ye be je oman na free abrofo nsam. Ye da so nkwaso mu. Ebusia se munimu a me ka kire mo. Ohene Kwame frimpong wo se. Obekatwi o Parliament se ne be ye ne mpeso asofo. Ebe hu ne ekone ne eba. Sa da wuro we nkrofo abo se Parliament house wo no. Brofo nko a. Wonko China Parliament enko teso mo ka brofo. India fon ka brofo. Aje Ghana. Ene etia ne ye melede. Bien na fo bana. Me yakwa no. So mo baba pentokro mba bi afa. Ebusia Mia MP amesuma no Parliament. Eye honorable ohene Kwame frimpong. Wachira say yes. Obunipa, odonipa, otinipa ase. Enti se me no ka say.
Aye. Ye bediako ye feni agro. Enuti don shiri mu die in chason kona medema the new force members. Ye nya MP of Parliament. Upe umpon ohene Kwame frimpong oye the new force member. Ono kwani MP a wako Parliament a wasesam frama no. Mede mo ko na mwako tie hawa ohene Kwame frimpong nyabotre ede na bisade na desrede na dwenkyere ne nyansa ne maame ne papa ede ma no Asante achima agofo hu se da bi onya homaso onye kokoti ongbetena radio so nkoka se ono wo ye dangerous na mom ode beto fom boko wakatwi ede akire Parliament House mpanifo. Mr. Speaker, I will speak tree. Eje gwabeka wenye bufuo. Enike ntina abo abodom ji nipa chi kwa beso. Enye nsa dodo okonom. Mo Fred enso na badase. Sansona. Enkwa ede na twe akonwa bepono. Mepa chopi agro ne ye de a yemfa sedama GK Oben Heba ECG faji omokania. Hey. Hey. GK Oben Heba wasi beja mama yedro nefa sa ho yare. Mepa chop mere omocha kwan be brosisia na ansa na no. Yenko Parliament House. Ohene Kwame frimpong wakatwi yentie hawa osi kyerɛkyerɛ nsɛm mu kama say ya wo there ma me hu comment section ho akraba ya das ye bo abaso say wan kasa why say research no now dey to abonten abisa one question. That's the kind of journalism we are looking for. And bring my contribution in the local language. Order 63. Are you going to do the interpretation in English? Yes, I can do that. Yeah. If you can do that, but why do you want to do it in Tree? My constituents have told me severally that they want to hear or understand most of what we speak about in Parliament in the local language. So if I can indulge you on that, I would really appreciate it. Is that so? Yes, please. Right. Mr. Speaker, Didi Kameda Yunyaba Aye Felicia Ej Sir Ode and some here we are today. Now, kakra me pese me kan yakwan enye dodona enye ewo Ghana ha and afi ye street light ye maame no eka bebre efa tourism ho ye nim sene tourism eboa krubia sene itimide sika eba ema economy no emu epija. Now mefa kwanya we so no masa atwe aban na dwen asi say ye nyina nim say ye vice president ye maame Jane Nana Opoku oye oba na ya na etode bia ya sefem say wonnam ba bi te say East Legon ene mia bibre a hu ye nuanom ma sene omo asalai ewo kwan ho a ya na eyade asemfem eni timi hu ne sese ebetimi afa akwanya bi so na yetu maifo sene be ya omunjeja kwan ho se bi obi ho a bi we free America we free UK wate Ghana opese obeji nani kakra wo Ghana opese o visit tourism sites na ohu enema bi sei na face ye street lights bebre onam a enjajuma enti emma ya na kronu mani gie no ya na nipa bebre nheda enya ne saa enti me fa kwanya we so na matwe aban no adwen asi problems a efa yakwan a bebre enye efa ye street lights bebre asese na afi ya na sene yehu emma bebre ejina ekwan ho a ebi aso omunye djuma bi abara se sebi besibra na omobo ne de tu omofo se enya no nko na we adjuma on betimi aye e wo Ghana mamu ha eni nti sabrei
Mesa atwa so aka say oba ba bi te say Asante Akim of hwidiem kura fra hwidiem a hwidiem ye waterfalls e wo ho a ye pese ye krakra ne yi se ne be Asante Akim of nso so tourism ni bi ebetumi apagya wo ho oba ba bi te say onyem so a wo Asante Akim of a also so ye waterfalls ni bi wo ho a enka yesuzu say aban ne de nani kɔ ho a ebetumi aboa ama tourism was Asante Akim no nso so apagya. Mr. Speaker, thank you very much. If you want me to right abusia for no ho asamanyen what wo dane hey Shasia ho okay dasia ho sese makuma mu okay eda first if you say ne pensu ni enya president ya waba kwasan ba bio ne pensu na parliament member akọ parliament akọ srese o kachi na ne mindful ne mpeso asofo atumi ate ne e woka na echina bi obi anko gina ba bia anko kase oba parliament wankasa no obi anko kase wanka sese mena na wo hyedem abrewa poma abrewa bi o Asante Akim ago no se ne nana bi kura smartphone bi na ode ko kire ne se ye MP eko parliament no akọ kasa enti wontie ne o kan ya me pacho abrewa na ni beje empo se aban anya ye nyina ye hu se o kan ye na wo mo anyo awishi kontombere na doso Ghana politicians moma ya adwene ne nya adwuma na ye ni nso ye duane a ye wo ye kasa no ye krobo ni okọ parliament a onko ka krobo na ni kromfo nte sa wo ka na omo anye kro na waye wafam de election time and as a campaign time no wo mre bebre Fantini ko parliament house onko kan fanti kwa uniko parliament house onko ka kwa ufo kasa sremfo onko ka sremfo kasa mume yenye ne sa na beboa ye na ye ne sa ahunhum a wo Ghana kra be support ye ohene Kwame frimpong benya che na migidi se wo mo bewo ato badini de beye bebre nam wa ho brase ene bosha wo sha udi so no me kura minya oba bi pa ka me wato badini na azu minimi wo hwe Ghana man zo ni wo hwe ye mpew enu tina mani abre se mumie nnwuma Oma kwiayo ne emflo Mombo ye maame no ne papa no ne kwiayo ne nkoso enu ti do hwiri mu mefa konya weso achia agric minister Mr. Eric Opoku sana yeso wa na we agric minister no enu ti afi we me ne wode ne mom enya abufuo mensoma bia 94 me ha na minimi wo hwe osuma mo ombeba na me hye panika na me ti koko bridge na ase no se mbetumi across nsuo na ba hye panika ho mbeka mate aje se mu wie bridge no eno so mu ba wie no na mo aban friso eno so mu ba wie na mo aban friso okay ba ho to ba nice one coming from King Westy ebusia haya Mosbee Mosbee Tv Gh me sorry so na mede mebuafo nkrato amamo ye besan ediehia da foforo bye bye Mosbee Tv Gh. No, me from me Akim. Mosbee Tv Gh. Amanye, me share Mosbee Tv Gh. So penny I was a pedia. Share Mosbee Tv Gh. Me share Mosbee Tv Gh. Ebemu weni aje and ebema wonkwa. Mosbee TV Gh. Yeah, quiet you. From 10th
January a yesimi akopem 10th February ye promotion kesi bi promotion ni nyina ne say o my message e wo ye chat me WhatsApp ana nurse for come no WhatsApp wa say why order ato aso na akoma 3 times a ye che free 1 pack why ten you ebi e be he chat why order baako why mienu why miensa a twam na say o ye order foforo a e be sa cha free 1 pack aka wo order na utie ye kura so na watale size jinki obi he ba atale no say o size wo mu a e be sa cha free t-shirt amano ne the same thing to so you be attire order be bra ye be cha aduro ni bi aka ho nyame sha na pick point say mu ayede what me na take up and sample no atu esika bye bye.